Da kajing temu ban itu iki samla ki badan sub Hariboy district ha kalyang ki jingin kai ba per ka Meghalaya State Olympic Association ha kajing itre lang bat ka office jong district sport officer Hariboy district but Directorate of Sports and Youth Affairs kala Pynlong ka state talent identification program ha indoor stadium jong ka NSCA Nongpoh mentakasngi ya ka state talents identification la pentrekam da spotali ki kinhon jong ka H ha kani ka program bala penyat daw Lan Campbell unong yala kay Olympic barim jong kari Australia lawan banya simbenta di kispa angot kisamlaran na Ribhoy district. Presiden kami Meghalaya State Olympic John F. Khasi district sports officer kari Ribhoy ba Bobby L. Nongbet bat kiwe kihe kihan kle simbenta kani ke program ban Iman Sim kisamla badan sub jong ke district. Lembaga kecil sarkar ngilala benora ya ka teknologi cukup percaya. Bahkan ke fisik tes. Kini kiri ustad naga wei pegari di omba, lalu pikwa balap sub komut pideban, don cuai ke data. Komut ni hangni ni Pynlong saukuli tes, wei ke atau meter. Atau ngiok nem kena bahar po kalai second given sprint atau meter. Kadang ka buat ka 10 meter ladder run, lagi itu balap ni cikin rupanya hap ngiok tu benar. Kita nem kita nak beli apa kalau second ni gitu. Nanti kadang kita ke kompas jet, kita tes ke agility, kita sulit ke jabing tu kena